Мына ушул козулу кой 15 миң сомго сатылыптыр. Канча тиш аба? 4 тиш. 4 тиш экен. Мына ак кой канча тиш? 4 тиш 20. 4 тиш 20 миң сом. Бозбу кысырбы? Боз. Боз экен. Мына күрөңчү? Күрөң бул кысыр. Кысыр 13 миң. 13 миң. Канча тиш бул? Бул 6 тиш. 6 тиш экен, 13 миң сом дейт, кысыр экен. Мына чаба мына. Кайсы? Ол. Мына кара. Ол 17 миң экен. 17 миң сом. 4 тиш кой боз. 4 тиш боз. Мына эки карачы? Эки кара булар дагы боз, булар да 16 миңден. 16 миңден боз экен. Канча тиш булар? Боз, булар да 4 тиш койлар. 4 тиш койлар боз экен. Мына эки карачы? Кара бири боз. Бири 18 миң, бири кысыр 14 миң. Мына боз 18 миң сом. 18 миң. Боз 4 тиш кой. 4 тиш. Мыналчы кысыры? Кысыр ал. Канча? 4 тиш кой ол 12 миң. 4 тишкен 12 миң сом дейт. Мынаке жаллаң боз кысыр койлор экен, 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш, 10 миң сомдон жогору экен. Аба мына коз окшойт а? Козу бул. Бул жалгызбы же энеси барбы? Өз жалгыз бул 7 миң алынган. 7 миң сомго алдыңызбы? Алынган 7 миңге. Нечка сатып беребиз ургачы козу. Ургачы козу 7 миң сомго алыптыр. Ушул солуктарды сурап көрөлү. Ассаламу алейкум аба. Жакшысызбы? Я. Сиздики эмеспи? Эси жок экен. Аба булар мына эки улак, мына эконку? Неме, козу? Козу. Канча тиш булар? 6 тиш булар. 6 тиш козулу койлор экен. Баалары канча? 15 деп атам, кем бар. Эки тең 15тен кеми бар. 15 миң сомдон кеми бар дейт. Козулу койлорду. Налар сиздики баба? Солукпу бары? Нол токтокшойт а? Эркек козу. Эркек козубу? Мунун басы канча? 9,5. Нарпычы? Ол деле 9,5. 9,5 миң сом дейт. Нол эркек, нарпы ургачы токто. 9,5 миң. Найко 2 тишлер. Мына экөбү? 2 тиш солуктар экен. Бозбу кысырбы? Боз. Боз экен. Булар канча? 15 миңден болот. 15 миң сомдон кеми бар экен. Нол көк койчу? Көк кой 12 миң. 12 миң сом кеми бар дейт. Ноча? 11 миң сом. Он бир миң сом дейт. Мына ушул бокстун ичиндеги баары кочкор экен. Козу кочкорлор, а? Козу кочкорлор. Жазгы ошондо булар кайсыл айда, кайсыл? Жазгы да. Жазда туулган козу кочкорлор. Балдар канчадан аба? Эң чоңу, эң кымбаты. Чоң ошол. Кайсыл эң чоң? Нол көк менен, нол сары, 11 миң сом. Береринче канча арасы? Бираз кичинелерчи? Кичинелери 9,10. Нолар? Булар 9. 9 миң сом дейт ушунда кичинерактары. Нол эң кичинечи? 6,5. Мына экочу мына. 70 сом бердей, ачыгына. Кичинеси 6 миң, нол эко 10 миң сомдон дейт. Беребер чукам, мына. Ургачы. Ургачы бар берейинби? Мына көк ургачы эркекпи? Эркек. Эркек. Козубу? Коз кочкор. Басы канча бул? 10 миң сом дейт. Ургачы барчы? Солукпу? Сол козу. Тиш бүзелек. Тиш бүзелек. Токту экен да, значит, да? Мунун басы канча? 13. Я. 13 миң кеми бар. Кеми барбы? Кеми бар. 11 беришти. 11ге берип бериптир. Козу бар да. Ассаламу алейкум. Бул козулар окшойт түшөт тең, а? Эркекпи? Ургач токтулар. Балдар канча мунун? Ачамын. 9,5 миң.
Mınalar 10'dan. 9,5'dan. Mına kiçinesi 8,5. Mına uşul kiçinesi 8,5 deyt. Ne olcu? 9,5. Bulcu? Bul dele. Mına eki çoğun 9,5'dan. Kiçinesi olsa 8,5 dediniz ha? Soyuş. Ова жаллан козулар окшойт а булар а? Ургачы токтулар а? Канча айлык булар? 7-8 ай болуп калса. 7-8 айлык ургачы токтулар. Баларычы? 9'dan kemi. Бары. Төртөтең 9'dan кеми бар дейт. Канчага сурап атышат? 7,5. 9'dan kemi var deyt. 7,5'ga сурап атышат экен. 1,5 миң сом азыр. Сиздики баба? Жаллаң солук окшойт а? Солук. Канчадан канчага чейин аба булар? 13'ten 10'a чейин. 10'dan 13'e чейин. Учкун медиа. Ha? Учкун медиа. 10'dan 13'e чейин экен. Балары. Мына ушул экөтең эркек коз экен. Мүйүзү бар канча агы? 9 миң сом. Экөтең 9'dan кеми бар. Жаш козу кочкорлорду 9 миң сомдон кеми бар дейт. Алдыңыз баба? Канча алдыңыз? 9,5. Экөн тең. Kançaga? Экөнү 9,5'dan алыптыр. 9,5'sı 470'den. Экөө тең эркек экен. Yok. Koyup verdi. Жаллан кочкор окшойт а? Жаштар канча атыш булар? Козу кочкорлор. Баларычы? Я. Мына ушул 4 кочкорду сурап көрөлү. Сиздерден бала? Мына биринчи турган басы канча? 17. Канча атыш бул? 2 тиш кочкор. 17 миң сом дейт. Мына экинчичи кичинер агы. 15 миң сом. Бул канча атыш? Козу кочкор. 15 миң сом дейт. Куйруктуу. Мен айттым бак. Ne oldu? Caşı? Koyam 2 tiş bolup kalgan. 2 tiş koçkor. Basıcı? Koyam 17 kemi. Burada öyle 17 ming so'm kem var değil. Ular da sizdeki? Uların bası kança? 15'ten olur. Buna 15'ten. 15 ming so'mdan değil. Ya, taktım bularda. Sizdeki taksır bari? Kozu koşkarlar okşayt bir bolsa. Ha? Bağlar kança bulardın? Onlara 13 ming kemi var. 13 ming so'mdan kemi var. Kozu koşkarlar. Жазгы? Avval Koyma çok 14'den beri koysun şu olay. Kaysını? 5 onu ona. Beriniz. 14'den berin onu. Öş. 14'ten beriniz de atat sat alarman. Berin 14'tü. Şularda. Koşkar baba? Kança atiş bol? Kozu bu? Kozu. Жазгы kozu koşkarı. Bunun bası kança? 13 dep turabız var. 13 ming so'm deydi. Kemi var biroq. Suratça. Berke şeriniz alıp ketdi qanat. Kim? Ana kayık gitti. Suro atat 10 dep atat. 10 ming. 13 ming so'm deydi. 10'ga suratıptır. Semizken biroq. Ha. Sizdeki çava? 8 ming kemi var. 8 ming kemi var. Bul dele kozu eken ha? 8 ming so'm kemi var deydi şuna. Yo'q, tartib aytarsın. Betingni tartib ayt. Mana shu qo'shqorlar surayli. Ava bular yoshlar qancha? Yoshlari qo'zi hali bular. Uchatan qo'zi bor. Qo'zi bor. Qaysi parada bular? Lo'li. Chiqim berdi. Ya, Bishkek parada. Bishkekskiy parada deydi. Balalar qancha ava? Balalar 16 dan. 16dan 3 o'tang. Kemi bor.
Az-maz, biraz da kemi var deydi. Qanchaga surab atacak? 16 dan. Qanchaga surab atacak? 14 dan. 14 dan surab atacak. Qaysi kanal? Uchqun media. Ha? Uchqun media. Bular qancha tishava? 4 işte. Bari. Yok, bunlar iki tiş, bunlar biri qoz. Mana jundular 4 2 tishdan. Bularcha? Bunlar bunlar 3'e 4 işte. Bunlar qoz. Mana 3'e 4 tishdan, ha? Mana 2 tishdan qancha? Bunlar birisi 23, birisi 15. 23 15 deydi. Mana bigroq 23 o'xshaydi, ha? Narxi 15 ekan. Nolarcha? Neki 38. 38 ming so'm deydi. Shunda qanchadan mol qoladi 38 bo'lganda? 14 dan mola. Ya 38 yo'q, 14. 18. 18 dan mola ekan. Nolcha? 25. 25 ming so'm deydi. Bu qancha tishlar? 4. 4 tish. Nol qo'zichi? Bunda 14. Qo'zi qo'shqor 14 ming so'm deydi. Semizgan, so'yishga jaraydi. Nol qo'zi o'xshaydi turgan. Qoz ekotan. Ekotan qo'zi bor. Ne kanalı? Uchqun media. Ballari qanchadan bular? 26 ming. Eko 26. 13 danmi? 22 ming, 11 ming. Eko. Bir boşanos. Verme, koy. Bular erkek qo'zlar. Жазғы ба? Жазғы erkek qo'zlar. Balari birdeymi bari? Ova 12 ming so'mdan kam. Бар 12 ming so'mdan kemi bor deydi. Boylari dela birday ekan, semizligi 12 ming so'mdan kemi bor deydi. Bular 6 tishdan uyda so'liqlar ekan. Mana gurongning basi qancha taqsir? Gramlı 15.500 so'mgacha bozor so'raydi odam. 15.500 so'mgacha. Patolog. Siz qancha deyotasiz? Men 16 ming belgiladim. 16 ming so'rabdir. 40 500 so'm. kilogram et bozor. 40 kilogramga chaqatasizmi demak, ha? 16 ming deyaptir, 40 kilogramga chaqib. Nol ekochi? Ularni 14 dan belgiladim. 14 dan. Qancha tish bular? Ular yaş birday bor. Var birdeymi? Oshonda bag'da qanday ayirma? Bular ariqroq ekan-da o'shonchida. Eti biraz azroq. O'sha ariq ekan. Buni chindig'imda semiz ekan. Bular buga solishtirmali ariq ekan, o'shoning uchun 14 mingdan arzon ekan. Qaysi paroda? Обычныйлар. Обычныйлар o'zing qo'y. Jo'nakoylar qirg'izning parodasi ekan. Qo'y kishini da. Mana shu soliq 20 ming so'm kemi bor deydi. 6 tish, 6 tish bo'z bo'lsa. Qisir. Vaqo'da turgan qo'ylarda, jemda turgan. Qisir ekan. Jemdala turgan qo'ylar ekan. Üstünde chindig'ida cho'ng ekan, semiz ekan. Yuzdan beri jemda turadi. Ha, jem dedingizmi? Jemdelgan qo'y ekan. Tiqansizmi? Bularchi? 20 oldu. Buldala 20. Ol boz. Bo'z bu. Chaqinqi. Bu qancha tish? Deyotchadi. Qancha tish bu? 4. 4 tish ekan. Buldala 20 ming so'm 4 tish deydi. Bu 6 tish, buldala 20 ming so'm ekan. Ekoteng semiz qo'ylar. Bu bo'z, ana bu qisir ekan. Nachava? Bu 15. 15. Qancha tish bu? Qo'zi to'q. Qo'zi to'q ekan 15 ming so'm. Endi dadil bo'lganda endi bir tarafına. Buna ekoning üstünde to'shak solib yotib olsang ham bo'ladi ekan, ha? To'shagi yo'q yotib oldim. Mana aka do'stlar, mana shu Borodagi qo'ylar. Nima men keldi bir bo'lsa? Shu Kamaz menen Bishkekdan kelibdir. Qancha bosh qo'y bor bu yerda? Bu yerda hozirla qoldi. 20 dan qolgan. Satilib ketdi-mi? Qancha olib keldingizlar? 50 dan aşağı olib keldinglar. Oho, 50 dan aşağı olib kelibdirlar, biroq o'sha yarimi satılib kettirdi. Yarım satıldı. Bu qaysi parodadagi qo'ylar? Bular Qirg'izlar qo'ylardan haligini. Jo'nakoy Qirg'iz. Ha, prostoy qo'ylar. Ha. Nolar mitsiz aralashib, mitsizmi? Bu mitsiz aralashibdi. Şunun bası qancha mitsizlerden? Bunu 13,5 ga berib beraman. 13,5 ga berim deydi. Gördün mü? Ya. 2 tiş değil.
2 tiş жаш eкен, ha? Екі тиш. Қалғандарычы қанша тиштер бар? Qozulu qoylardı şu 16'dan deyip duram, 15'lerinden bolsa berem. Qozulu qoylardı 16'dan deydi, 15'lerinden beri. Qayсылар qozulular? Qozulu qoylar, o ne qara qoylar. Qara qoylar. Қалған тоқтыларды 13'lerinden bolsa berem. Тоқтыларды 13'lerinden, qozular qancha dedіңіздер? Qozular meni şu 16'dan düşürüp berem. 16'dan düşürüp berem deydi. Жаш qozulular eкен. Мұны ем сатылбай қалса кейінгі базардағы алып келесіз бе? Жоқ, ертең майка барып құлақасы өтеді. Қай жерге? Красный майка. Өзгөнгө бе? Ертең түгетіш керек бұны. Жақсы. Сіз дайым алып келіп сатасыз? Ова. Берем кішіне базарда. Ne oldu sizdeki? Жоқ, саттым мен. Satıldı Bir mı? екі үшеуін саттым. Қайра сатса екен? Сатшам. Қаншадан саттыңыз мысалы ушуларды? Мен 15'ten sattım. Қайсыларды? 16'dan sattım. Oşa Ақтарды mı? O kara koydu sattım. Ортада mı? 15'ke qozusu men. 15'ke. Ketip kaldı qozusu men. Ушуну 15'ke sattınız. O qozusu men. Qozusu men 15 000'ge satıptır. Mına satılganдағы бағаларды көрсетіп 15'ke отырасыз. satıldı. Бұлар қанша тиштен қанша тишке чейин, аба? Екі тиштен Тоқтылардағы бар. Екі тиштер де основно мыналар екі тиштер. 2 tiş, 4 tiş. Hem var, Мәңгәлидә var. Олар арзанырақ берем. O Қашқа қой арзанырақ берем. Мынау Қашқа ба? 11,5 болса берем ошоны. Боз. Боз екен 11,5-ға болса бери берем дейт. Мен базардан арзан сатам. Ошо? 500 сом арзан сатам. Мен буга чейин тартып келдим. Арзан айтып атасыз да. Ооба. Оптум экен да ошончо, а? Ооба. Бишкекте арзанбы койлар? Жок, каяк билесиң. Эми бизге көбүрөөк алып келет, азаздан калса болот да. Мынакей достор, бир коро кой 50 чактынын жарымы 25, 20дай сатылып кетиптир. Ошондо минимум канчадан канчага чейин? Канчадан башталат? Алды 16'dan, арты 13, 11'den 13'ten de ушундай. 11'den 16'ga чейин, а? Средний 14'te. Средний 14'төн экен. Орто эсеп менен 14 000 сомдон. Балалардын жаштары бар экен, 2 тиштери бар. Мына 3 солук алыныптыр. Алынган бааны дагы тартып коелу. Канчадан алдыңыз аба? 9 000, bunlar 12 000. Мына эко 9'данбы? 9 000 сом. Мына ушул биринчи турганды 9 000 алыптыр. Мына экөөчү? Bunlar 13. Экөнү тең 13'тен алдыңыз. Бул экөнү 13 000 сомдон алыптыр. Кеткени 9 000 алыптыр. Канча тиш булар аба? Мына канча тиштин арзаны? Arzanı tiş bunlar. Карып калган. Буларчы? Bunlar sol. Мынакей достор, Куршаптагы кой базарды жыйынтыктадык. Ар кандай баа, ар кандай койлор. Мурдагы базар Куршапка келбей калганбыз. Ошон үчүн мурдагы базарга салыштырмалуу бул базарда баа кымбатпы, арзанбы билбей атабыз. Айтор, баалар, базардагы баалар туруктуу эле. Кымбаттап же арзандап кеткен жери жок. Ошо мурдагыдай эле. Ошону менен биз бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Биздин каналга али каттала элек болсоңуз, подписация баскычын басып жазылып коюңуз. Ар дайым биз менен болуңуздар. Учкун медиа YouTube каналы сиздердин кызматыңыздарда. Саламатта калыңыздар.